I can go on and on and on and on. E kai mi fo inga le manguia promotion se ko lua. O a upu makala nga fai. O a forfolanga makala halongo nga fai. Ang o a uaku. Paso mai tulou le tofine, tulou lava ia le tofine o lo mai a news ia le radio Samoa. Ma o la fo ila le kala. O ke le lo po fia e ka o ko i fa ko ko i ngor fa ngor news ia. O la utara le. E ma fo i sea. O le o fa ka ngaka. Le o fa fa i pule le o mai ke le fa news ia. Wa fa i pule ia. Fa i pule ia wa fia le news la mainga a. O ia fai pule mainga e sa me o lenga alu ya longo o longo le atawa you know ko fa longo le ya le ia I fatanonga le ta umel tanga taila so barbecue I thought I'm all the lazy tempen of I was not feeling well yeah I ko amo ko pe on ngil kai o fa longo le ya le ia o ngil kai ho mo wanga o aula o makua I ulo nguku lo wofo. No honestly, e ofo lo uloko kulo le kofingi. Po o nga fea le nga sau wele ko nga news fa pe. Fa fai pole. Ke lo o ngo ko ya lo ko fa no longo fa karango ile news ale TV1 na Samoa. Oka se mangingo lenga mavai lenga sa wanga kinge lenga fa. Ma o se tasi upu se kasi o fai pule ma o se tasi o loo a afia masalo mia ma o se kasi o loo masalo mia o se alii fai pule o feangi alii fai pule fa ko lo ke fa ko lo kala kaka e fa fea o le ala le e sere me le mar me nga sawe lo ku fa la le what are you trying to achieve o le ala pe la fa nga mai lo sunga nga mai nga la ka fa nga mai e longo man makanga luenga o le la pe o se so upo le ai la le pe o se kuskala sa e ka mo fa yesu esu ere me o fe ke sawe mai ko nga ni so apia e nga sawe ia fa se sere ko ununga radio Samoa o nga fea mau nga sau wengi fai pule se fa ai sila ilanga kadi nga fai fa mai nga walu ha o ko su el mele ya iken karo su ai fa mai le kadi alongo e ke fa fofong la fila ofisili le la sunga e ke fa fofonga ko longo re singu mera kasi le ko ia Samuel ai e sau so o mau mai kadi alongo ala mele ngari alongo ofisili ele pu e mai la kalwang bolongo si faro ko la ko o menga sa wa elongo ai se be ke sa mo mori mai wa lo e pot kal pelo pa fa pele ko nga news fa la no fa ya tu le ata e pe o nyanga o yer so upu le o fa ngi o fengi public fa karango nga ru karango ai maselongo nga fa mai ai longo ile me a o le ke sa e sa ngo mai no walu nga fenga el wa ya long kulo banang ofisidi ya wa anga una o se mang o ofisidi nga o nga fenga nga fa ile ru fa karango nga le malongo pese ru nga kofi. Is it really longo? Pose pillow talk. Ia wasa o hara ia saungi. Dai no winga lautala. O le akele me le pillow talk me karango ngai lungo alunga me ia ala umai da ku. Wa me de ka or karango ile alunga. Le era karango lungo ko lo ka kai. Ole matua o folo loko anga fai mai e ko inga kanga kanga ngiri poki kulo o ka ko so upura Samoa o ki ofo ia u kanga kale inge ile kango e fai ngi fisiri o ka ko singia pa lang o mera kupu they just wanna hear what was ole manga o ile me fia fa longo ia o ai la fai pule ko faia obviously ole wa ka mo fai e fai se el ole mele no ka lead mai le mainga le la ka mo fai se me ka ko ngeki ku ai o limongi o vaele o la audi o ile maris ko kasi ya wa falling about ko lo mo ki ngoi langa ya kala o vaele mo e ka alo fu mar ko fa ale no yuka nga ole yuka mo ko la audi nenga yiri be ale ka vali so o winga nga le wo ka ngo ko include wala nga ile ya msesi o upunga fila e pan fai
e fa fe nga sa e liu mai fa pe ngai lu mor makira kila o le lalo lang e ke lo si me ngo fo fa mai longo lo pula masalomia wo se nga fai se pula masalomia e fai e iken ka le upu ai fa se la o le upu fai iken ka ala fo o iken ka ai fa ka longo o le mele le ka fa le ko ro ma fa o le koinga li poki fa penge o le mai lunga o le radio Samoa le mea o amanga ia ka ngakale ki ore ai mai news mo kwale ai ma se fa vai en fa yonga o nga ku maule nga mai ka lai o iken ka alu ya longo a mai upu wa sui ba nga upu iken ka o masalomia fa mai paunga le mea o se ya iken ka e lo lupunga ka ufa ai le fai mai e longo kario le mea nga hei le fai longo ele se kala longo ele I happen le e kupu le mea le ya ele yo mai o e longo ko ngui yo mai le fo se mea la kari e fo yo ele ai ma se si ai se si e ka kaunga ali fo e kari kulo e kaula kalaka ai o mongarisa la sa e o mongarisa nga sui komisinga di kai milea oi ai kusanga lewa e o so mai le fai news le maka mai olongo o nga fela nga e wifi le I mean o e malama ia usaungo nga kulo mai nga o e malama ia usaungo nga o lewa e karango mai pinga o e special ai fa karango nga lungo wera e fai se rua paprika fa karango nga pe fai se rua kofe po se kapati po le ala e ka ngia pe pinga o e le ua contact ku ye a war kai mire ma sangin ka konge ki ku ai e ke fiu e ke aro e kurikuri longo nga kai o fela le ku puai mengi is it really longo po de sa mai sesi le nga e mfainga e asar faifa ele asar masalo is it really longo po me o le sa mai sesi ka nga ka foi e ke rua va la ka la foi ku kongo makanga ruenga o leo what happened le kai mi le last time for I nga ka ko fa so ai nga wale mo wale promotion o se ko olua faku do you know why I o lo fa ngongo nga le ali ato o le fai ngo fio ngi ka nga liu fa pengi nga uma nga fanga I o ale la uma ko yo mai ko fanga ka ko vai ka ko ye o ku ai nga ka ia ele ai se ka hua I me ka o fai o fa mauni e o ka ngo maku I don't care pe fa ari e pe ka ia kia sa ma fanga ka ko ma fanga pe yang o fa ko fo sa ka ko su e sa ka ko ngaru ru e fa kasi mar fa mo nga ka ke heating le corruption le or ka ko ngava nga sa ka ko ngaru ru e ai share ka ko information male one purpose only nga ke sir fia ele ngi me nga fa le ai mangi me sa ma sangi nga vidi mai o vidi aku kai mi o mau popor fa le vanga fa up fai ayar kai mi fo nga kau nga wa ka ke I can go on and on e kai mi fo nga le mangu promotion de show ko wa upu makalang fa o a forfolanga makala longo fa ang o ku pa wanga me ko fa ko awange io ko songa ka fili le ngai kai mi onga ole pule la u e fia me ala fo ko nga le mara o upo le lofa le o va kusa o ko uma ku sikala ia awala nge io ko fa pea e fa va wai le me pi o le e fosi ele un pule kai mi ngai e yai le kaimi e ave e sea makafia langa o le akua o fa maongia mau kire o fai aku a me o se ngau ia pai po ai mala fai no kasi ale mea le mau ke kuku ai and one thing only o le suenga o le amio kongu mar fa mau ioi o le la o la venga mai il suenga fa singo la fa ngai wa foringa mai ngau ia ma longo le loa ia fai pule ko fa ioi le la o le ka o mai le la ka ke lo ngau lan ka mai ba ele lo ngau wa ka nga ko ele lo ia le suenga mai nga malongo po ai la le sidua le ya po le sidua le ko
o menge ke o fo ole ka fi mai me fa penge a sa wa ya ka kongi mai lunga pe ya pulele ile mka e fa msingonga malo mka pulo ko punge ile la kongi ile la o se mal mele ya ai okay no te fa ya tule ata o la ve fa ngau so mai fo ilunga mai sia nga mea ka usa o mai oli mongi o ngar kangi de le ya la audi ya nga fa mai or kangi ali mongi o ya nga sa fa mai ale wa ngalo fo ale wa ko isa maringai ko inga me e fodinga mai nga o ia la avaku ia e komisinga isi information ele o mai lunga mo le upu ale fa nga mai nga pe tai na machar normal komising machar normal o pa machar normal o le upu ale nga le liwa ya kar ngom apa o nga fea nga fa isiru kar ngom ma au apa men ese mai le mele nga e fisiring ya au apa ai pepelo lumo mo kingi o kanga kam fa mai o lai lau ke ngaru lue maleo mai ngiu sila o fea lau iai ai se hau ele koe fo i koe fisiria au pau a o lo nguku a lea nga e fai mai wa peno fai atu a alo o ngol melea a wange ingalo e iei fo i mea lea uke iloa kuloa no uke o fea ku ame o se kau o le ama tulang fa pena nanga ye foi kai minga kau sa kia ai male kau le manga ia le kau kua se ko rua ko rang fa penga nga kele foi menga masa sa mai fa a fai ole mele le la hadu wai de ka ko au ko lo le tulang or fa sa la and it's a shame ile kulanga la o ore kau ma fai e o fu e kau pungi ole mele kau pungi fu nga me a mele ala kau pungi fu ka ilo fo inyo ko so kanga ma ele ka kau fo to me personally ele ka kau o nga suia fuar kalangoa pe afa pe o nga ola ngo kia o ngor ngar wenga se ko rua la avakura o fa ka inga le e tawa am kana now say this publicly e ki sir fio el mako fai pule mai sak pai kia le fio nga ya lau tafi se lafi o sionga ko rua fare tua le fionga ia fio le matua to fa fio por fionga le matua ngisa le regulator sa mo sila o ele a kawa how those two work professional e fai ale o e makua lang moanga ia se la ia lau kafi o le makua ele fast ai ngi e kua le tu low le faritua le finge il sa o langalu e vai mo ko pingi mo le pa yes ngai ko ke vai le official regulator ele fa sa o e finge le me pi o nga fai ringa sa o le amakanga me fa penga e fai ya nga ruenga mako fika wi Clinton le alta o mako fika wi Clinton le mai le vai se tonu ale na us le la fai le fongo fo ile ai fai le rua vai ko pa sengi mako fika wi Clinton ma le fionga ya matou tala no ai lo ora kala le a le matua ya kia asiata ele fa aporo kikia la ngalue o ke le lang moanga o nga o HRPP ro ko rua o fai sa o anga luenga tulo o vakuan mako fai pule fai fa kai ia le ko ke vai ko me fai ya fitawi mai fai susungu mai la HRPP si fare ko le kulo o fai pule fa mai ama HRPP sa kaunga ele fa penga professional le fai ngor ngar sa ka fa penga mai a wo ke ia wo a foi le utato ilo le o ka ko ilo o ka ka i o vai nga fia me le ya tawa le o ma ki kilai they follow the person not the righteous they follow the person masokanga langa ainga ya fia me fainga ruenga ya fia me mafuanga le pa lo fonga va au fia me mala audi o ko vai la me le boye ai o lai ai si mangu o o kala le sa fa ye o lo ko ngol fa le fong enjoy your last time ai kai mi de awa nge ngalo o le akua le kau ki kapua ia yo le akua o le amio kong awa fo inge ngalo o au upu ngala lafo e koe fo i mai ma e koe iyo se i kako kilo la po fea akua ia ile adunga o nge mea uma
awa e halu e lopo le pae inga muri ngai fia me fa ma vai awa lo po mongi le ali aka o ke o fo i ko fia ngau e fa au ma le ngoa yo le mele fa ku lunga ngi kan o fa mo fa ole a monga mar fa